serie videí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos da la Unión Antifascista de Eslovaquia estar aquí hoy, un día tan especial. Môžeme prekladať rovno, že veľmi pekne ďakujeme za tú možnosť zväzu ktorú nám dal Zväz protifašistických bojovníkov, že tu dnes môžeme byť. Agradezco a la dirección de la Asociación Antifascista. Takže ďakujem týmto prostredníctvom tohto videa vedeniu Zväzu protifašistických bojovníkov. Hace 5 años de la desaparición física de nuestro querido Fidel, y digo física porque presente está. Dnes je to už 5 rokov, čo od nás fyzicky opustil náš drahý Fidel, a hovorím, že fyzicky, lebo duchom tu stále je. Como dije antes, está presente en la obra de la revolución, en sus conquistas, en sus desafíos. Keďže je stále prítomný v našej revolúcii, vo všetkých tých výdobytkoch našej revolúcie a vo všetkých našich víťazstvách. Y muchas de las cosas que estamos logrando hoy ha sido por el pensamiento visionario que en su momento tuvo el comandante. A mnohé z vecí, ktoré sme dnes dosiahli, sme dosiahli len vďaka vízii, ktorú mal náš najvyšší alebo vrchný veliteľ. Fidel nunca se ha ido, nunca. Že Fidel nikdy neodišiel. Y estamos aquí hoy con mucho orgullo porque Fidel sobre todo tuvo un pensamiento antiimperialista y antifascista. A sme tu dnes s veľkou hrdosťou, keďže Fidel mal aj veľmi antiimperialistické a protifašistické myšlienky. Criticó muchísimo todos esos movimientos que intentan segregar, dividir, condenar al hombre por ideas diferentes. A veľmi kritizoval všetky hnutia, ktoré sa snažia segregovať alebo rozdielovať ľudí len pre to, akým spôsobom myslia. Fidel fue un defensor importante de la unidad de los pueblos y del hombre como ser humano. Že Fidel vždy obhajoval jednotu národov, ale aj jednotu obyčajných ľudí. Y yo le decía al señor presidente de la asociación que si Fidel estuviera aquí hoy hubiera gritado con muchísima fuerza abajo el fascismo y abajo el neofascismo, que desafortunadamente todavía permanece en diferentes latitudes, incluida Europa. A ako som povedala aj pánovi prezidentovi zväzu, keby tu dnes Fidel bol, tak by z plných plúc kričal preč s fašizmom a s neofašizmom, ktorý bohužiaľ ešte stále pretrváva v mnohých krajinách. Hay que hablarle mucho a las nuevas generaciones, a los jóvenes, sobre lo que fue el fascismo y sus manifestaciones hoy con caras diversas, porque es muy peligroso. A musíme sa veľa rozprávať s mladými ľuďmi, s mladými generáciami a vysvetľovať im, čo je fašizmus a ako sa prejavuje v dnešnej dobe. Bueno, pues nosotros decimos también abajo el fascismo. Takže preto aj my hovoríme preč s fašizmom. Que viva la paz. A nech žije mier. La unidad entre los pueblos. O jednota národov. La amistad, la cooperación. Priateľstvo a spolupráca. Eso es lo que debe basar el sentido de las relaciones internacionales. Keďže toto by malo aj dominovať v zahraničných vzťahoch. Muchísimas gracias a la Asociación Antifascista de Eslovaquia, eternamente, profundamente agradecida por este día y por este momento. A naozaj z hĺbky srdca ďakujem Zväzu protifašistických bojovníkov, že som tu dnes mohla byť. Y quizás podamos encontrarnos también con los jóvenes para hablarle un poco de Cuba, jóvenes asociados a la Asociación Antifascista, para hablarle de Cuba, de su realidad y de nuestra percepción de lo que está sucediendo en Europa, etc. A dúfame, možno sa tu v zväze ešte stretneme aj s mladými ľuďmi, aby sme im mohli povedať o tom, aká je u nás situácia z nášho uhla pohľadu a o tom, čo sa deje vo svete. Muchas gracias. Veľmi pekne ďakujem.